Dahe. Hoy en la clase tenemos una actividad que se trata de llevar como la comida tradicional de cada país y presentarla en inglés. Y obviamente como buena paraguaya no podía dejar pasar esta oportunidad para poder llevar una comida que nos represente como país y que además de todo es una de mis comidas favoritas. Así que acompáñenme a ver cómo me va. Delicious for me, it's my favorite food. I really love chipa guazu, but the name is chipa guazu. Chipa guazu. Yes. Okay. Am I good? Okay. Okay. Did you make this? Yes. Ooh. What do you think of the chipa guazu? I really like this. It tastes like something. There's some corn. Yes. Yeah, I can taste. Yes. Really good. Okay. I like this. Good for dinner. If you like it, you can say heterei. Heterei. And if you don't like it, you can say dahei. Dahe. Okay. Do you like it? Heterei. Okay. Very good, teacher.